Akiaria arĩ wabici-inĩ yake, Gavana Patrick Ole Ntutu nĩorĩtie ma MCA akaunti ĩyo kũheana mbeca cia basari kũrĩ arutwo arĩa marabatara ũteithio, arĩa magĩte ũhoti wa kwĩrũgamĩrĩra kĩmbeca. Hii ni basari imejaa. Hawana pesa. Hii ni checks. Ntutu arĩtio hĩndĩ ya kũheana ceki cia mũigana wa ciringi mirioni 450 kũrĩ arutwo matanyihĩire 45,000 kuma matũra ngũrani ma kaunti ĩyo. Na mimi nataka niseme ya kwamba singependa kuona mtoto yoyote yule ambaye atawachwa nyumbani bila kwenda shule kwa sababu ati ya karo. Nimeuliza hawa wajumbe leo. Mimi nimepea watoto 70,000 beneficiaries. Nimeambia ndawapea list. Niko na wabunge 6. Nitawapea list ya wale watoto ambao nimewapea. Tafadhali wabunge, hawa ambao mimi nimewapea, msiwape tena basari. Mwende mtafute watoto wengine kwa sababu ni wengi, muwape hawa basari. Mũmbunge wa kaunti ya Narok, Rebecca Tonkei, nake nĩacokerie ma MCA ngatho nĩ ũndũ wa kũhetũkia watho wa gwĩtĩkĩria kũheanwo kwa mbeca kũrĩ arutwo nĩgetha kũmahotithia gũthoma ta arutwo arĩa angĩ bũrũri-inĩ. Your Excellency, hawa watoto wengi wao tunajua kwamba wametoka katika familia maskini. Na ninashukuru kwa sababu wabunge wa County Assembly wamefanya kazi ya maana kutambua wale watoto vijijini wakiketi chini ya mti na kusikizana na watu wa hiyo kijiji kwamba huyu mtoto ndiye anastahili kupata hiyo basari. Your Excellency, hiyo kazi tunataka kushukuru kwa sababu kumekuwa na uwazi wa kazi ya basaries katika Narok County. Woni ũyũ onyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa Emurua Dikir Johana Ng'eno akiuga mũbango ũyũ ũrĩ na bata nĩ amu nĩ ũkũhotithia ciana iria itehotete gũthoma kũgĩa na mĩeke ĩhanaine na andũ arĩa arika rĩao ũtũũra-inĩ. So this initiative, Mheshimiwa Governor, ya kupeana over 10 million in every ward is the best initiative, and I will tell you for free, you will be remembered for this in the next 100 years. Kwa sababu you have implanted in our kids what people call the equalizer. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Jerry wa Njoroge.